8 žuvi žuvina, o mes išeinam. Fucking nice, man! Dabar yra 8:30, tai gaunas nuo Saulėtekio iki Saulėryčio važiavau. Šiandien čia pagal planą turėjau tik tais iki Varšuvos važiuoti, bet biškį ilgiau gavos. Tai nežinau, baisiai pavargęs, nesu tiek tranzavęs. Esu tik tais nuo jūros iki Vilniaus, kas yra ganėtinai mažai palyginus, bet eik savo. Kažkaip psichologiškai nuvargino. Smagią kelionę turėsim, I guess.
dar šiandien nieko nevalgiau, nes be tranzuodamas irgi nieko nelabai kažkaip turėjau ir norėjau. Tai galvoju, gal net reikia pasimti kuprinę, šokti tramvajų tenais ir tą važiuoti lauk iš miesto, ten kur yra medžiai ir miegoti, pavalgyti ir pačilinti vietoj baro. Yep. Love the city. Let's go. We're gonna go. Hello, I need to sleep. Look at this, man. Look. 16 fucking girls. 16 fucking girls. We have to. Go. No. Look, Wait. Let's talk about tactic. Dobrze. Tak. A co robicie? Siedzimy, bawimy się. Bo, no, takie ładne. 10 years ago, I was going from England, from London Yeah. to Katowice in the bus. I took 4 tubs of LSD to bring it here, Yeah. but I got a little paranoid before the border, Yeah. so I've ate them all. Okay. For next 20 hours, I was like in a bus, Yeah. tripping my fucking balls off on 4 tubs of LSD. Like, what the fuck, man? Yeah. Crazy time. Około 40-50 km od Wrocławia. Dobra. Wiesz, gdzie są góry Sowie? Tak. No to od razu na dole gór Sowich. Kurwa, góry Sowie to ja widzę, Wielkiej Sowy nie widzę, bo jest za górką i z tej perspektywy pod domem nie widzisz, ale z Wielkiej Sowy widzisz mój dom. Dziwne, to, kurwa, złudzenie optyczne. No. Ale małą Sowę widzę, po prostu spod domu, wiesz, wychodzę sobie na kawkę, palę papierosa albo jointa i widzę małą Sowę. Właściwie jest autobus. A gdzie macie autobus? Sokolskie. No to trzeba To iść blisko. powoli. No ale trzeba iść powoli, nie? Nie macie nic przeciwko, że się przejdę z wami? No nie, no żyć. Ej, no, trzeba się... Hey bro, let's go. Chcecie, wiesz. Let's go for the bus? Yeah, you want this? This company is the biggest bus producer in Europe, and it's from Poland. Oh shit. Very proud to be Polish because of Nice. Kelionė iki jo namų, nes baras nuvedė prie kitų dalykų negu hamako. Tai I don't fucking understand, but we have thing to drink, and you will know, like you will boil in tomorrow, and you will get you to Praga. Yeah, You will be tomorrow to Praga, and you have to. Gerai, kadangi nuvažiavau ne iki Varšuvos, o iki Katovicos, tai keičiasi planai, šiandien važiuosiu iki Ostravos, kas yra ganėtinai netoli nuo čia, jeigu neklysiu koks 100 kilometrų. Tai tenais jau bus Čekija. Galvoju, gal tenais dieną pabūsiu, apžiūrėsiu miestą, o į Prahą važiuosiu tik tais rytoj ryte. Bet aišku, jeigu atsibos, tai pabandysim ir šiandien iki Prahos nuvykti. Nice. I don't know if you see, but there is a building between two, like Yeah, towers, between two towers. yeah, I see it. And this building is, I will show you in Katowice what is this, because this is center of Katowice. Okay. Nice. So like from there to the Katowice you have 10 kilometers. Yeah, So you are able to see Katowice from there. nice.
You are like, look at this, how many people are taking. Nice. Tai šitus matėm nuo jo stogo, šitus pastatus, kur buvo tarp 2 bokštų. Visai gražus miestas. Katovica. Visai nice, visai nice. Įdomi architektūra. Senovinės plytos, bet kokios skulptūros. Neblogai, blogai. Shit. From there, and I saw 2 guys. So I just talked some bullshit to them that I'm fucking rich and I can buy them like Belvedere. It's the, you know. Okay, Ostrava, here we come. Dabar lauksiu šičia, prie degalinės.